Ka Meghalaya Mineral Landowners, Leaseholders and Exporter Forum ka ba kuntup nadu kitrai jaka bat ki agent kur kilapan pau bakin ai ka jing kersan bapura ka jing bersengau pajba da ka sorkar halor ka kamti deuyong katkum ka juk start sayan ka bamenta ka ban salong ha ka ap nyau tarik unailar hasdat khar West Kasil District nakaliang jong ka forum lingbau presiden ba Hamarles thaba bat usketri usharailang warjri harangkat uba Tobias Marak beri isi member jong ka forum kila wer bat kentui gi para dekhot jong ka bat khamtam gi pajba ka West bat South West Kasil District bakin yesim menta shirham ban ajing kersan bupurai ke jing persengau pajba halor ka kamti deuyong nakaliang jong ka forum kapan pauru ke jing sngongu yu menteri rang ba ka jelau Konrad ke sangma halor ke jing persyang jong u ban yakun nak menta ban pen imbiang ke kamti deuyong po ka jela hadin chief host nem bala syakhang ka yeng bishar National Green Tribunal nakaliang jongi ka Meghalaya Mineral Landowner, Leaseholder and Exporter Forum ibadagi nongkayi wahapi ire salang nongstoy bosora patborok uwi di state Meghalaya harkat ibing donlang jong kinumbar mengakung presiden di vice president bagi executive member ini akan isi istri mbak bendan nakadaw ba udon kakam kaki dari kawai ketong kawai jimut nilai pendai nilai keren menin ba kandon kaneka public hearing apo West Kasil gajongi ba South West abide yung pinti yung duyong mapo kendo jongi ini ai kejing kersan bapura khamtam sorkar pi officer dan departemen khamtam ke DMR forest harangkat kejing penyayan ti yang bejung CM jongi chief minister Konrad Sama balak ban pen poi hadu kaneka genti ka thong ka juni bang sapoi no oput ba ila menteri yang diopsisin pagadi ng kuru ya kiti khamtambe ki kasi garo juni paj ng song ako salang po thatiya nong juri di meskola baro kawa kanong stoy di mokorat di paryong baro hi west south west eastern west min sala biang ban ki imbiang kuno ng roy ka imlang salang ini akari itu jadi de nagadang mengaku presiden bat member sekretari ida sungu adu batata ya sorkar kampam CM minister ba perempuan ada put Nailand dan vice president di court keting dan ya New Pau por halor kami ka pang bola keren di presiden makung lagi bro kata nodo bakang kata yung nodo arajar katsau ni beliau kiba emangnya Meghalaya Khambun nodo por Islam bola nodo nuswa beliau kila emah kam bat menteri ban khayi ni duyong tin adu baka sha ban khang ke NGT no araja khasau ni ga yo ka kot ka imlang ka salang di jin kam kamai gaji in kelahir adu kata di kiji persang kila dan yang gomen menu ban polai andai kumnya sungtu menta lapoi gane kenti menta wa arjing lam jong jibu sta ni Konrad Sama sedang menteri kelar nanti manwar kelar nanti kumno proses pada ba beliau jongi ki baju ba sini dengan kam dia menteri yang ni kam dah gajin menteri ke balong ba mila ban menteri aka juk ke komentar start science kolong kata scientific mining di ni kermen ba ni jadi perlong ya kata public hearing nanti apa tak ada haka penyu tarik
Thai ki pai ba jadi long ki ba kaman but ni kerman ru ba kan ni kam kan next step ba kan urlong no hi apo jong news nam nang ba sa sin biang ba ka ri ba jai ba ri jong ni borok oi om tang ke west ni ka ri ba ni ka jong ni ba ka si ni panar ni oi wa ni yo ba nya long biang kum ka juk pa mi swa ni la ba nya yo ban ya im ban ya yo ban ya tri jam kam tam kan ni por tri ka long ba hiram ta ti ngam dan tang ni tien ba kum ka seng jong ni ru ka persan ya ka ni ka idea ban pelong ni ka public hearing ban salong ka inventory jong ndai ta tang ding ni tien dan Meghalaya Minerals Land Owners, Leaseholders and Exporters Forum ni Presiden nya balik apa, aro ya sini member dongwa, member ba ral sabong, betul yang ini Association Kari Forum per kami jalan ini, wali kita alo Meghalaya government anjing pasabi buat si minister ni kontrak ke sangmani dalam ni tahu projek seni tadi ko yaring kong artinya ya mining ni gemen scientific mining ni gemen cenga asosiasi ni kita ya yaring ko belum support ka jera pada ya mining ko kulit ayani ci scientific mining ko ngatani ci Southwest Kasil so Songdongeng lupa aro yang Meghalaya gemuko Songdongeng acaing lupa manderang kasi garo langam gemukan ino namiriki ekonomi tangdona mungkin aro ya koilau niko ya coal mining niko panga benefit rang kumatgen unigemen singa ya forum ni kita mining forum ni kita singa ya government ni moko belongin appreciate ka sa belongin namna ka aro ya forum ni kita baca ba belongin ya ko support ka yani gemen uni gemen